Sa dintiandan dagiti karim. Sa dintiandan dagiti karim. Asyak tulaeng iay-ayate apay ngaruritan nalipat ka iyayan-ayata naglikutan apay anyakati di nagbasulan tain paay mo astoy akasan awan meti amot anak kurangan anan wek maron kastoy nagbanagan awan makautan adian bayan sungken tuniliday kinadaksan dasan ket malagip munto tinapalabas ay isang sangitam to adi aglasan.
kasanggasan ket malagip mundo di napalabas ay isang sangitam